Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi ryatangajwe ko Kongo Kinshasa yasuzuguritse ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'uko Perezida Tshisekedi nyina Perezida w'u Rwanda Paul Kagame Doha muri Qatar. Umuvugizi w'ishyaka bwana Elfedi Yakese yavuze ko Perezida wa Kongo Kinshasa atahagaze ku ijambo rye nka Perezida kuko yari yarahiye ko atazabona n'amaso ku maso na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uretse imbere y'Imana ubwo azayibacira urubanza. Uyu muvugizi w'ishyaka yavuze ko niba Perezida wa Kongo atabasha guhagarara ku ijambo ari umuntu uhindagurika ku buryo bigoranye ko wakora nawe ikintu ngo kizakunde. Bwana Elfedi Yakese ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko yavuze ko kutabasha guhagarara ku ijambo kwa perezida wabo byahaye icyo isi yose kubona Kongo Kinshasa nk'igihugu kitagira gahunda n'imwe. Kuri we ngo mu biganiro byabereye Doha uko byaba byagenze kose Tshisekedi yahombye kuko niba yemeye kubona na Perezida Paul Kagame ku isi byahise bimugaragaza nk'ubeshyi kuko atari akwiye guhura n'umuntu yeretse isi yose ko ari we mwanzi n'ubira mbere wa Kongo. Iri shyaka rya Moise Katumbi ryavuze ko ibyaganiriweho n'abaperezida bombi bitanatanga icyizere kuko agahenge atari ubwa mbere kavugwa kandi ntigakurikizwe kuva ku ifoto rya Bunagana kugeza aho bageze ubu ngubu. Hagati y'ibiganiro byagombaga guhuza Ventura na leta ya Kongo y'u Rwanda muri Angola, Kinshasa yavuze ko bitabaye kubera impamvu yise ko ziremereye zitunguranye nk'uko itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ribivuga. Ventura yavuze ko atajya mu biganiro mu gihe imiryango nk'umwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bamwe mu bakuru muri wo. Guverinoma ya Angola yatangaje ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ihuruze mu biganiro Ventura n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubu ni ubutumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola nyuma y'ibiganiro byari guhuza Ventura na leta ya Kongo bitabaye ngo bitewe n'impamvu zitunguranye. Ibyo biganiro byasubitswe mu gihe intumwa za leta ya Kongo zazibewe na Minisitiri w'Ubwikorezi wabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro Wemeris Jean Pierre Bemba zari zamaze kugera muri Angola tariki ya 17 ukwezi kwa gatatu. Ventura yatangaje ko itakibyitabiriye bitewe n'abayobozi bayo batatu barimo Perezida wa Bertrand Bisimwa bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ventura yagaragaje ko ibi bihano bituma leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byayo bigamije kwengiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu kuko bisa naho uyu muryango mpuzamahanga ushyigikiye ko itajya mu biganiro by'amahoro. Icyakora Joseph Kabila Kabange wigeze kuba Perezida wa Kongo Kinshasa yavuze ko abaturage ba Kongo biteguye gushakira amahoro arambye igihugu cyabo. Kabila yavuze ko amaze iminsi aganira n'abafatanyabikorwa batandukanye imbere mu gihugu kandi ko bose bifuza gushyira hamwe bagashakira igihugu amahoro. Aganira n'ikinyamakuru SBC News, Joseph Kabila yavuze no ku kibazo cya Ventura yanze kujya mu biganiro by'amahoro. Yavuze ko hakenewe ibiganiro hagati y'abanyagihugu kugira ngo ibibazo bibangamiye abaturage n'ubumwe bwabo bishakirwe umuti urambye. Kabila kuwa kabiri yabonanye na Tabombe kiwigeze gutegeka Afurika y'Epfo baganira ku bibazo biri muri Kongo. Bwana Kabila yaherukaga mu biganiro by'amahoro bya Sun City muri Afurika y'Epfo 2002. Kabila yahamagariye abaturage ba Kongo kurekeraho kwishyiramo ibindi bihugu bavuga ko ari byo bibateza ibibazo. Yavuze ko ibibazo biri muri Kongo ari iby'imbere mu gihugu kandi ko abanyagihugu aribo bireba mbere na mbere. Yashimangiye icyemezo cya SADC cyo kuvana ingabo muri Kongo. Kabila ati Kongo ntishobora gukomeza kwigira nk'umwana murizi mu karere, ivuga ko ari igihugu kidashoboye n'ukuntu ibindi bihugu ngo ari byo bikomeye. Ku bwanjye isi yo mikorere ihwitse ariko nk'umunyekongo ukinshishikaje kandi gishishikaje abanyekongo ni ugushaka uko twikemurira ibibazo byacu ubwacu. Uko niko Joseph Kabila yavuze. Bwana Kabila Kabange kandi